Ćao svima, dobrodošli u još jedan video. Bili smo u Bingu, apoteci i došao mi je Sinsea paket, pa ću vam posloviti sve. Ali hajde prvo krenim na Sinsea. Prvo je došla ova maskica. Ove dvije krepice, jedna obična crvena i ova sa trešnicama u obliku srca. A imam rukavicu, isto tako, da uparim rekao. Onda imam ove dvije solarne, koje baš slatke. Bilo su na nekoj akciji nešto, možda 2 marke, tako nešto. I uzela sam sebi spavačicu, malo sam se zeznula. U XL-u je, ali je baš lijepa, slatka. To je to što se tiče Sinsea. Vratimo. Sad ću iz apoteke, sam uzela ovaj sirup za suhi kašalj i ove za grlo što se cuclaju. Najbolje hrenovke. Nadam se da sve fokusira lijepo. Kafa. Ovo ja mislim da nisam probala. Bila je na akciji, zato sam je uzela. Ova malo salama. Paprike. 3 paprike. 2 marke. Imamo 2 vrećice kukuruza, šećerca i 2 braška. Da vam sve ne pokazuju. Onda ovdje imamo ove maramice. I imamo 3 kg krompira, 4 marke i 76 filmina. Mladi je krompir. Onda imamo najbolji čips. Ovo je ekstra. Spadaju naporno. Šta je ovo? Jabuka. Crvena. Vreće za smeće. 150 litara. 10 komada dođe. Jedan paradajz sos. Imamo 2 kisele. Jedan ovaj kečap. Blagi. Jesi blagi. Da se nisam zeznula. Uzela sam da probam nešto novo. Energije. I uzela sam sebi češak. Jedan ovaj. Bio je 3 pomadice. Sad imamo Fairy. Da naspijemo onaj njegov kupku. Imamo oko 2 kg banani, 5 pomaraha. Sad sam uzela sve ovu popularnu pastu. Pa ćemo da probamo. Oko 11 maraka je ono. Zanimamo koje boje unutra, pinki. Jeste, lijepo miriši, baš lijepo miriši. Ovo sutra peći šporet da očistim sa njom. Imamo 2 pakove šampinjona. Imamo ovdje 1 kilo pšeničnog integralnog brašna. Malo luka. 1 palenta. Ovo sam bila malo, ovo sam obazala malo ovakvu vrećicu.
Tako sad kad sam vidjela ima i dosta različitih, sad ne znam koja je najbolja, uzet ću ovu od Klasa. I imamo 2 argetice. To je to. Znači račun je bio koliko sam rekla, sad sam ga negdje izgubila. Moram sve skupo. Ovo je. Znači raspon je bio 113 maraka i 87 pinka. To je sve što sam uzela. U ostalom treba još med da bude. Evo da. Uzeli smo 2 tegle, jednu manju za svekra, a ovo je čovjek sebi izabrao. To je to. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj haulić. I nešto još fali mesa. Filetne i tako to. To ću ja naknadno ići uzmat. Danas je baš prepune trgovine jer je sutra praznik, preko sutra se ne radi i tako. Hvala vam na gledanju i vidimo se u idućem videu. Ćao!